Achi sa ni ko pabipsunga United States President Joe Bidenin Ukraine kithu pi pehding'a dangka $800 million pi pehding'a pondo na anei to lhon'in hetman lova NATO gamhole Russia hi hung kap to khate ding ovin hi hichi sumahi adin United States in Ukraine mancha ding galmanchah lin ho api ding hi hichi tu to gitu in Russia in hichi US le NATO kithu pi na ho hi ang lut po le vet suina kinaya kibulu ding hi tin pondo na anei kit ta hi United States le NATO gamhon akitip na ho kithu pi na atolut te ding hi zin tu macham lowa NATO le Russia hi hong ki kap to te ding dinmunin omovin hi hichi dinmun chu hong sodo khale galhi chamdo paya galpi thumna hong sodo na hilo dingin hethi mon seuvin hi Pentagon spokesperson John Kirby in asayna United States President Joe Biden patsa na wangin dangka $800 million hi Ukraine tian khotan tana angai chat na banova Russia tian khan khobia agalbol now Solam Ukraine gamkeya ahatsa cheo do dal na dingin kithupi penasu pedo ahita yanitin ahi isitu to kimanin Russian Defense Ministry in Ukrainian sepaitian Russia gamsunga galpol na do na neidingin akiguzing ubin ahi ihamtia hichi ahin chela pi ule Ukraine gamsunga dinga tunai na vai hom namun pi ho kaif pan na abulu na kitha neiding ahi tin phondo na anei hi ichi tu hin kaif ko pi le akim vela mi pi hon kopi sungi iti tale Russia tian ahin tha abulu ki diwem tin lung ling launa neiwe tin thulut chuna sei hi isya Russia tin Russia gamsung tia asyaw hi Solam Ukraine Donestk le Luhansk People Republic ho hi asay naw hi United States President pondo la dung zuya $800 million no yay Ukraine in amuding galmanchah awatsu alhangpin armor personnel carriers helicopter sule galmanchah alin ho apangin ahi hichi thuahin Ukraine President in akipana pondo na bana Russia in Ukraine chung'a achalo na war crime achila api Russian servicemen le commander ho chunga tutan na om na dinga international community sonjong hichitua panpina api na dingin nge na jong anei zinahi sule United States in apanpina tangka $800 million galmanchah api ohi sa ta asanu to lana ata akipana apondo na to say na anei zinahi United States in Ukraine kitupini dinga api ding mancha ho 155mm to howitzer long som ligit le achang sang somli 10 AN TPQ Counter battery radar somtum lagu AN MPQ 6 Sentinel Ill surveillance radar ni switchblade kamikaze drone jathum javelin missile zangas chule adang anti armor system tampi 200 M113 armor personnel carriers Humvees zakhat Russian Sim Mi-17 helicopter somlakhat unmanned coastal defense vessel chemical biological radiological nuclear protective equipments body armor le helmet sang somtum optic le laser range finder sang ni bomthang hwa kon hoido ne dinga C4 plastic explosive le demolition equipment M18A1 Claymore anti-personnel mines sule tu no pina United States in pehding'a apat sa also United States in anei le agison pi mamaw predator drones le drones adang tampi song pehdingin apondo be obinhi kasunga kimin pa ho masanga su United States in Ukraine te sung lenna kapla na single anti-aircraft sangkhalezali javelin teng gari len ho kapsit na sanga le adang niaw ho anapi uwa galmanchah len ho pehding Washington in anapat sa lo hi ichiwan su jang khai sa mancha Russia te do na theidinga anapi o hi ichi mancha ho chu mangchan Ukraine ten lo lingta Russia te anado hi hinla Russia tian agalbo lo hai santa sanga Solam Ukraine gamuana sata akitha good phat kit ji over galmanchah lin legi heavy weapon ho hi api o hi ekiti nahi
Pentagon akon Thusoh chun tuapat Ukraine in hangal daw na wa nailam cha bo hiloba gamsau ta hozong aka phana ding ole macha na anei thina ding owa ki pi ahi ati binahi. Pentagon spokesperson John Kirby in asaina ichi ki thopi na hin Ukraine ten gamsungo Donbas hu na dinga Russia te avianzo na dinga ki pi ahi nati. United States in galmanchah api na bana NATO gamhon jong galmanchah shipment atha tolbe ovinahi. Ichiho chu S-300 surface to air missile Slovakia 10 hanapi vinahi. United Kingdom in armor vehicle jakhal somni le Harpoon anti-ship missile pehding'a agongon Czech Republic in T-72 tank sule BVP-1 kiti infantry light vehicles ho anapidu tabinahi. Germany gamin infantry fighting vehicles IFVs pehdingin patsana anei tabinahi. Ichi United States ki thopi nahi Russia in western gamhon Ukraine ki thopi na galmanchah atol ho dim lawa kapdinga pondo utol hona ajing ni khwa United States President Joe Biden in akal na banga anapundo na bana NATO gamho jong jangkeya atoh khadinga hita jin hetman lawagal ahung umthein umtani. Ichi tu to gisai chun Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chun United States le NATO gi na hakina ito na ihamtia Ukraine gamsunga galmanchah tol le thale anei le jangkeya target ke borzing digahi maneti sule ichi Donestk le Luhansk People Republic soa military operation ke bol suboi phading ki gutna nei zo si chu hoisi ta gi ki thampi ding ahi aneti nahi. Alangkana United States in galmanchah le izakaya aki thopi na hata api wangin ai thei channa Russia to ki mai to aki doding chu ding changtain pel do gozong le NATO to galmanchah pi na ho bulu na hongom khale US le NATO seithei te sukha hongom kha diu chu ngin chanum ta hi na bana ki kumnum mol he ozong le gal chu beilam ta hong kai su thejin omini hi.